Yo, what's up, everybody? It's your boy, Missy Body, and that is Beaver Time. Koi whai piwa ka niga ki whihui. Koi hao tau ho ne I mari. Tau lele hala mo ho ni mo fia mo pipi te tau mele mo longo apea. Katoanga, au sai pe katoanga. Tau lele hala mo pipi. Mo longo a. Ka ikai ke tau pipi I mate. Lele he mate ko pau tau tui. Koi mate, koi hui, maani o nia me tai ha mai. Ko hao koe ki tau lele ho ni mo tau fia. Wee, ko hui atu a hasio ne ke foki ki langi ke taha mai. Ko hui atu a mispori ke foki ki langi ke taha mai. Pe tau fia he koe hui atu ko taha ke foki ki api. Ka tau mamahi tau tau mo tau anga a pe tau tangi, pe tau whalongolongo, pe tau tapu ai hapu hau e tolu. Ka heri koe a koe hui maani o nia taha mai, o tau tui ki ai. Ka tau fia he koe hui atu ko taha ke foki atu ke tau api. Ka tau toki hoho ni tau tauru I he aho mari. Ma longoa ia I hoho ni kone ka kai he aho mari. O sai pe ia kako mea mari e. Koi hoho ni ko folo pe hoho ni e ko mea mari. Pe tok vai e mari. Pa koe e mare ni ko vai hoho ni ake. Rotonga mahina tolu ki fine motua. Koi hoho ni ai. When they are already hoho ni. Ko hau ta hoho ni ka pa o se pe mai na fa na fo mari ko na matuku. He ko mahalo I pe se te e wa no e mari I tonga ni ko matuku ko nga we ai tori pa mo fale miti he. Nga we e arugi muli. Ko ai please ka ai tonga toki fa ka ko nge mari o te hoho ni malonga a. Pa ko hoho ni ka ki o tai pa we ka o pe na ke frata. Pa ko hoho ni ko as follow any hoho ni. So yeah, please. Ko ago te mati ai. Pa ko hoho ni ma pia ma to fia ko ui ia te si. Miss Poli ke fuck ya to ke. Tai ha mai. Ko ia ga tonga. O fa ka mo tonga ngai mai hoho ni ko to ape.